I vreme je za otvaranje. Ajmo. Napokon, ljudi moji. Napokon stigla tastaturica, nadam se, i miš. Ja sam čak jučer bio u Podgoricu, jer je stigla pre 2-3 dana. Nešto sporo trajalo dok dođe do vamo i onda ja rekao da uzmem, da je podignem tamo. Kaj kažu, no, moraš da je podigneš u Danilogradu. Danas je stiglo u Danilogradu i evo malo ću se pošta donio. Nisam otvarao, to ćemo sad otvorimo. Dakle, tu je nož i vreme je za otvaranje. Ajmo. Zapakovali su ga zebovek, to si ti da kažem. Sad idemo i ovaj dio. Ovo će biti zebano da se skine. Samo da sklonimo i računimo. Iskreno da vam kažem, namučio sam se, jebem ti život, dakle ja ovo sklonih, gledam, malo je izudarana. Ovdje, malo izudarana, ali ja mislim da nema problema s ovom. I evo je, znači, mechanical zoom, odnosno fokus. Ja sve kažem zoom, a mislim na fokus. Ide. Fokus ovdje, fino koji switch. Mechanical keyboard switch for DIY. Nemam pojma. Znači, gold plated je, Win lock, multimedia, 12 key, full conflict, znači RGB. Drugo, šta imamo? Drugo, ja mislim ovdje nema ništa. Čak ima mehanika, ovdje neće, na srpski piše, ali ne piše, mislim, na neki način. Znači, mehanika ka gaming tastatura sa LED pozadinskim osvetljenjem. Nisu baš fino napisali na srpski. Vratno su htjeli i na srpski ovo, pošto ih ima i kod nas. On ima ovdje seal, ovaj dio, ono kao da nije otvarano. Ali ovo lako skinuti i opet staviti, kao što vidite. Ja Kinezima ne vjerujem. Ali jebi ga. Bez Kineza ne mogu. Miš, bravo, ovo je miš. A prvo ćemo tastaturu. Samo sekunde, ja ovo izvatim jer ne mogu s jednom rukom. I evo je. Znači, šta dobijete? Normalna tastatura, podrazumijeva se. A nije ona kao Blue Switch. Blue Switch ima jači zvuk kada radite ovo. Ovo je Brom Switch. Sad ću vam ja pokazati koja je to Brom. Ima ovdje rezervnih. A uzeo sam, mogao sam ja jeftinije da uzmem i Blue Switch i da bude top. Ali sam htio Brom jer je Brom je bolja za gaming. I plus imaš ovdje rezervnih. Znači, bilo šta da se desi jednom jednom keyboard i tako nešto, imaš ovdje rezerve. Dakle, ovo su ti Brom switchevi, ali ćem isto, pošto ja ne znam tačno kako ovo ide, ovo su Red Dragon. Znači, ništa moramo testirati kada se piše. Dakle, manje se čuju, definitivno se manje čuju nego one plave. Znači, s ovim mičeš switcheve, s ovim, to postavljam. Onda ide ovdje user manual i CD sa driverima. Znači, to ćemo kasnije. Ovo samo unboxing. I probat ćemo za kraj, bravo. Morat ćemo probati sad. Sad moram ovo da otvorim, gledao kako zapakujem. Ovo sam vamo jedva otvorio, sad treba još ovo. Nastavljamo dalje. I evo ga, znači ovdje se namučio ovo da skinem je, tem te živo. Evo ga, to je taj miš, Red Dragon. To mi se sviđalo, uzeo sam ovdje logo Red Dragon. Znači, zato što sam uzeo jedno i drugo Red Dragone. Sad treba ovo da skinem. Čekaj. I ono se. Sad dobijete uz ovaj miš. Imate ovo. Znači ovdje će da idu kao neki, ima unutra nešto kao metalno koje možeš da kontrolišeš kao da li želiš lakši miš ili da ti je teži. Mislim da je ovo beše CD njegov, jes. Znači CD se dobija. I evo ga sami miš. I evo, to je tako loše osvjetljenje, a i kamera loša. Znači ima ovdje dugmići. Znači ovo je savršen gaming miš za, mada nije baš kao malj, baš za mene, gleda koliko meni ide. Ja idem jedino ovako, trebao sam ja da vidim fino da izmerim, mene treba mnogo veći miš
nego ovi klasični. Znači ovo je dobar miš za Fortnite. Znači ovdje namjestite recimo gradnja, recimo ovdje ima kao zid, ovdje stepenici i ovdje kao onaj pod. Ili možete oružje broj 1, 2, 3, 4 i vamo još možete dodatnih. Ali ovo je malo teško, znači ovo je baš teško. Pogotovo kada je velika akcija ne možete baš toko lako da... Možda ono kada se naviknete pa bude lakše. Što se tiče, čak morat ću da uključim onaj blic. Treba sam ovako ja da snimam. Mnogo ljepše se vidi. Znači što se tiče, evo kao što vidite. Što se tiče samih dugmića, dobar osjećaj. Znači nije prelagan da ga ono slučajno kliknete, nije ni preteško da ga teško možete kliknuti, ovo baterije prazne. Znači što se tiče ovog točkića, lagan. Baš lagan za korišćenje. Onda imate ovdje, ja mislim da je ovo za DPI. I ovdje imate kao fire click ili kao kako bi vi to nazvali cheat click valjda. Mislim da tako to ide. Znači ovo vam je kao cheat click, da uključite i isključite. Pretpostavljam, nisam 100% siguran, ali mislim. Kabel je braided ili kako li se to zove na naški. Znači kao upleteni kabel. Znači obično kada kupujete nešto, tastaturu, miš ili nešto, uvijek je bolji ovaj kabel braided. Mnogo bolji nego ovaj klasični. Ovaj kabel isto dobar, debeo je. Znači ne može se ovo tek tako lako okinuti ili nešto. Ali nije braided kao što je ovaj. Znači ovo je prava stvar, vjerujte mi da je ovo, kad vidite braided kabel, to je prava stvar, jer to ljudi više vole da imaju nego ova. Znači ovo, kažem, ovo je baš debeo kabel, deblji nego od moje tastature. Bravo, moju tastaturu će dobiti pakleni, on se isto raduje, jer će dobiti, on se dobija besplatno, da uče meni tako neko. Eto, to je to. Ljudovi moji, ubrao, čekaj, moram ovo da otvorimo, da vam pokažem, ovdje idu ti dio, samo se ovo teško otvara. Gledao sam na YouTube-u da se ovo baš teško otvara, ali pokušat ću, ako ne ostavit ću ako pa kasnije ću otvoriti. Ajde da probam. I evo ga. Ne znam kako to njima teško bilo. Ja ga odmah otvorim. Znači ovdje kontrolišite težinu miša. Da li želite lakši miš ili da li da li želite teži miš. Znači ako želite lakši miš, maknete ovo, stavite ovdje. Ako želite teži miš, stavite sve ovo ovdje i koristite ga. Ja ću testirati, znači, da vidim da li mi je bolje kad ima lakši miš ili kad je teži miš. Tako da što se tiče ostalo, bravo, ovo je isto mnogo bitno. A što se tiče ovog materijala, ovo je sve plastika, znači, ovo je sve plastika i ovo je isto plastika. Imate drugi miš, čak i beše jeftiniji koji beše ovo aluminijum dolje. Sad, ovaj materijal je kao neka gruba plastika, ne mogu, vidimo da li može da se, ne može. Kao neka gruba plastika, nije ono kao ova plastika, ovaj nije gruba ova plastika, ova je baš gruba, znači ne možemo da ti klizi ruke ili nešto, nema šanse na ovo. To je to, vreme je da testiramo i jedno i drugo. Ajmo! To je vreme da se pozdravimo tastature, mislim generalno nije loše samo što sam ja sjebao. Recimo ovdje ne može. Da bi kliknuo moraš ovdje u sredini tamo. Ja sam sjebao, ne znam da li sam pričao, ali sam prosto slučajno vodu tu. Nije htjela da radi ova strana. Morao da otvorim, očistim, zatvorim, ali na kraju kad se zatvorio vidi se da ima viška dijelova i posle toga je bilo mi crnjak da opet otvaram, opet sklapam, i tako ostalo. Tako da ovo i ovo ne možeš, samo moraš ovako, po sredini. Ovo ostalo sve radi, ok, sve radi super. Tako da vreme je da se pozdravimo. Ćao! Ovdje nam tastatura. Haos u moju sobu. To, baby. Ups. To, my darling. Ajmo sada ovdje. Ne znam da li vidite. Tako, baby. I evo je. Radi. Barem svijetlji. Ako ništa drugo. Sada. Miš smo već spojili. Miš je već spojen. Znači, radi miš. Prvo ćemo da se fokusiramo na tastaturu. Ali pre toga moram da instaliram driver. Ajmo sada da testiramo. Znači, ide kao FN. Ins. Valjda nešto. Aha. Slabo se vidi. To treba... Sad ćemo da vidimo nešto. Ovo se gasi, ne, ovo je jedna mod, kao pali i gasi vjerojatno, breathing, ima ovaj mod,
home se gasi i pali. Rad. Moćno. Ima ovdje raznih modova, znači ne mogu vam sve pokazivati, ali ih ima raznih modova. Ima ovdje nešto page down. Page down. Eto, to je to. To je to što se tiče tastature. Ne mogu vam ništa pokazati kad sam ne znam, samo ono što sam vidio na internetu. Ostalo ću vas ja obaveštavati kakva je tastatura. Da li vredi ili ne. Sad prelazimo na miš. Znači, ovo je uputstvo od tastature. Znači, možda šta ima backlight modes i ova govna. To ću ja sam, znači, vjerujte mi, nemam vremena oko toga. Tako da, to ćemo u sljedećem klipu možda kažem. Evo, ovo je taj miš, konektovan je, instalirao taj njegov program i ovdje imate kao generalno DPI, light, znači trenutno je kao ovo žutkasto. Ovaj krug što je ovdje, zeleni, ovo znači govori vam koliki je DPI. Imamo dobro ovdje ništa profil ako će sam da namestiš DPI. Ajde plavo recimo, plavo kao što vidite ovdje plavo. Ajmo, ovdje možete samo s obzirom da je ovo RGB. Ajde ova boja, ajmo ovo crveno, tako, i dalje tad je, ok, apply, ali nije baš, ne vidi se baš ta boja, mislim vidi se ovako, ali na kameri se ne vidi. Onda, ajmo žutkasta boja, žuta, evo ga, mada vamo kao bijela izgleda, čudno, trebalo bi da je žuta, ono kao bijela izgleda. Brightness kao jačina osvjetljenja, high, breathing speed neka bude low, apply i ok. To je to, mislim generalno nema ništa specijalno. Bravo, čekaj, ono što je najvažnije, kostumizacija kijeva, bež tamo. Još nisi neko najniš. Znači ovdje ima nekoliko valjda. General. Znači ovo ima dugme 4, 1, 3, 2, 5, 6. Da. 5, 6 je za DPI, povećavanje i smanjivanje DPI. Četvrto je za fire key, ili kao što bi vi možda rekli. Onda middle button je, pojma nema, to je ovo, kad kliknete. Drugo, right click i click, ovdje imate brzina, megahertzi, vjerujte mi ne znam, znači ovdje možete da namještate ovdje po vašem izboru kako god vi želite. Evo ga sajt. Znači 1, 2, 3, 4, znači ovo je vam kao na tastaturi, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. I onda vi samo ovdje namjestite šta vam najviše odgovara. Znači trenutno je namješteno default 1, 1, 2, 2, 3, 3, 4, 4, 5, 6, 7, 8, 8, ali trebalo bi da bude još, jer ih ima ovdje 12, 8 je namješteno, ne znam, vidjet ćemo, kao što vidite ovdje ima 12. Tako da to je to što se tiče ovog unboxinga, pa ćemo možda u sljedećem videoklipu govoriti detaljnije kakav je miš što se tiče gaminga i kakva je tastatura, da li dobro reaguje. Ja vam ovako ne mogu reći to jest s obzirom da ja ni sam nisam počeo da pišem ništa na njemu, ali ćete dobiti sve moguće informacije što se tiče ove tastature, da li vredi, i ovog miša, da li vredi. Znači ovaj miš je većinom za mobu, kao što je LOL, Dota ili sada kao što je Fortnite. Fenomenalno je, kažem, možete da programirate ove dugmiće, a da ne biste sve na tastaturi, da vam može bude recimo sve blizu na dohvat ruke, a vam imate gradnju da gradite, ili možda ćete ovdje oružje, a vamo da gradite. Tako da to je to, ja ću sada momentalno da upalim i da igram malo Fortnite sa ovim setupom, a pa će ovaj klip možda će neđe danas ili jutro da bude live. To je to, nadam se da ste uživali. Ako nekoga zanima gdje sam kupio, nađete link u deskripciji, kod njega je jeftinije. Ako hoćete direktno, ako znam izgovoriti, da uzmete kod prodavca, to je kod Red Dragona, oficijalno kod njih, da se ne šekirate da li ovo, da li ono, nego da uzmete kod njih direktno, ali vam je skuplji, ja mislim oko 10 eura, manje više. Jer ovaj je koštalo oko 63, a kod ovoga sam uzeo 53, tako ne, 10 eura jeftinije. A miše isto košta kao kod ovoga drugog, znači kod jednog i kod drugog prodavca isto košta, samo što je tastatura skuplja. Tako da, to je to, vidimo se, nadam se da ste uživali, niste ništa naučili, ali barem nadam se da ste uživali. Vidimo se, ćao.